Manipur Miamna Kiri foreign hand on the table. A quick summon the Waimaton jobs never. Yes. Manipur Miamna, young Kiri is summon the Waimaton jobs never. Sigis summons in the Waimaton character de go. Zangotation do the Lady Manipur Miamna, Adugam Ki void ever. Manipur Miamna Chingaridi, summon the Waimaton jobs never. I don't know foreign hands there. Manipur Miamda. I don't have a serious way. Ladu Omana 2025 to hire got Sahi Matunga Power reports minor for the Pang is it. 1 year you see gap. See the government of India Kailerugi. Big question. What that already Laloma high grade, Laloma Kangam something could happen. Madi, but I have noticed it. I get the powers that I don't hire the neighbor. That's a thing. I do anyway. I could episode me. I'm the total Kanda. 2 people to Nava, other talking either, Kaitola, the guy, and a Sena over often the day, lately, Madum, the Queen Nai, Tari, to see in the demon for violence for an ambassador. Said, okay, can more okay, politics, okay, cannot locate about 1998, the Mose Sigi International Arena is a lack of 1998. Aduna. Sigi International Arena is the most problem to only 2013 the Katanaboko, KNB, KN and Cookie Nation Army is a India, Burma, and either operator Mineva, operator Matunga, and I think Anitolazidi, 2013 the Kataneva. I went a quite like Tilly Kanoda, Madugi head or a mise, Kene have a pochi, Housing. India the lady, Manipur the lady, but PS how keep say. She's in a founder never. Ma origin to Burma either go. Man founder never. I don't know India as a Tadope of Nina. Asonakanda, Anova, Junior President, Chairman Hakrakanda, Hanig Ariba PS how keep city, Indiagi, Kenesi chairman in a Tommy never. Aduna. Moihana international relations, international diplomacy, international diplomacy, Moyang. According to the level of theory, Nasagi suspension of operation do they the Nasagi PS of Kim Adam Yokshaluba. I did Kogi Manipurna, Nasagi Manipur government in India, shoot on Novomatum that Kenya as a Burma, India, the Kaidu trio. Indiana, Kogi Manipuri government, I'm sure music, Kadawai the lake as a CMBO. 2013 the Kataneva, Kenya Burma, Kenya India, the Kaidori city. Aduki Mamang the Kenya Mapundo, Madu never Manipur signed to Tumner Mizaduna. Sigi historical mistakes, Sigi historical mistakes, the Aquina Yang Bumsam Baduna Sagi, Itao on Sagi Chin Neta Paxalu, the Aquida trouble in Baito, because someone is see, could have a keep singing Murtabuko. Kenya is the litoris in a Telsing Kambune. Amadana keeps in Kambuni. Shiki Moyo, internet contradictions there. According to strategy, Masemo Matamda, internet contradictions there. Yamato time. Adu Jomiga cookie galinary relation, Kangako, one ambum to Sanbuze. Shiki Akoida Yana Kayata, Akoida diplomatic way to Bamadidum, Kradidum Lai, I tell Sapu Manu the labor, I get Pokemon the labor, Nakara, get type to sell up with the music. I top a player, my big player, my mamma. See the arms dealer, my mamma, at the key, Nasaki was a key party, but they got to see the yard with me. I'm in what origin, not just quickly Libyan war, Syria, Basala, my regimes in Louis Gavani, Jolani, no government was in La Havani, reveal me, I don't know, let over not just Libya, Syria, Afghanistan, Kiton, with land me, I won't invoke over me, never see the origins. I was seeking as a military hardware lobby, ma'am, I don't know, Makata, the last again, before that. Either Sapam Kangleipal lightning was it, Tamo Yamna, try the question of labor. Already Laldu Hamana Mizoram Chief Minister Zina Ukrainian war veteran Mayamugi land Sonaraga land Mugi Ukraine land the Yawa land me Mayamama Muyamzi Mizoram Porga Burma Changi Havagi Aduga Burmagi land in the way involved we have Zima Hana probably formulated. Why? Kari interest no? See the Ukrainian singi European sing siki Moki Kari interest no siki areas are they getting anything out of it? I see that more military hardware you own Bazina Kadai Fauba, Mugi involvement, Amsum, Myanmar, civil war, Amsum, Manipur, violence, you Mamai, Chupam Green, Taman Kandi.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ international relation ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯒꯤ international diplomacy ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ naked eye ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯁꯤꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯎꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡ ꯌꯥꯔꯤꯁꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤ 1988ꯀꯤ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ 8888 ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯑꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯔꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯊꯥꯔꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠꯁꯤ 1988ꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯥꯏꯔꯣꯝꯗ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯔꯣꯝꯗ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯔꯣꯝꯗ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯗꯤ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯊꯥꯏꯒꯤꯅ ꯁꯥꯎꯠ ꯂꯣꯝꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯤꯌꯥꯡꯃꯥꯏ ꯆꯤꯌꯥꯡꯔꯥꯏ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯥꯔꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯅꯦ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯅꯦ ꯀꯦꯅꯥꯗꯥꯅꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥꯔꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯂꯝꯗꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯐꯝ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯇ ꯀꯦꯅꯥꯗꯥꯗ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥꯔꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯈꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨꯗ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯚꯨꯇꯥꯟꯗꯁꯨ ꯚꯨꯇꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯀꯥꯏꯅꯊꯪꯗ ꯊꯥꯔꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯈꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯏꯍꯧꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯤ ꯌꯨꯔꯣꯞꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯀꯦꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯉꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ 1988ꯗꯒꯤꯅ 2000 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 10-14 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯐꯥꯎꯁꯤꯗꯩꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯃꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯑꯞꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯔꯃꯥꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯡ ꯁꯥꯟ ꯁꯨꯆꯤꯅ ꯃꯥ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯀꯨ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯦ ꯍꯣꯡꯉꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯠꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯝꯖꯥ ꯅꯦꯝꯇꯦꯛꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯦ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯦꯡꯒꯥꯏꯔꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ NUG ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯝꯁ ꯋꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯐꯣꯔꯁꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ PDFꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯞꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯛꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯦ 1976 ꯐꯥꯎ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯎ ꯖꯦꯗꯨꯡꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯝꯃꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯩꯗ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯂꯤꯕꯔꯦꯁꯟꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯂꯤꯕꯔꯦꯁꯟꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯆꯩꯅꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯅꯣꯏ ꯚꯂꯟꯇꯔꯤꯂꯤ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯥꯟꯐꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯅꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗꯩꯗ ꯏꯟ ꯇꯥꯔꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯚꯂꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯦ ꯂꯥꯛꯇ ꯚꯂꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤ ꯃꯣꯕꯤꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯚꯂꯟꯇꯤꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯟ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ USꯀ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤ 1976ꯗꯒꯤꯗꯤ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤ ꯃꯥꯎ ꯖꯦꯗꯨꯡꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛ 2023-24 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯐꯥꯎ ꯇꯣꯛꯑꯝꯃꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟꯐꯝꯁꯤꯗꯩꯗꯗꯤ
hana tomaba fibam do adu dagi hongak pamong da hojik Chinese armies in Burma da hakeng na tharak baija masi loina mang na khu se laga leram gadaba port amne haidi India na ju khu se ni US na ju khu se gadaba khoigi keno khoigi relation amne hai tare mogi strategy amne ba aduna sigi fibam jidai da akhoi Manipur gi oiba lakadoriba tungi kenosi poram jingji yamna India na yamna laina khaloi doba port mo oiba haitare aduna India gi leriba international magi kenosi koigi diplomacy ji hek horok podagi karamba fibam amada leige harakanda yamna sekuda moina Tibet si China na moigi han leramba feudal theocracy moigi kanose muthalaga 1959 da democracy ma socialist democracy ma establish toru motung da Dalai Lama ji India na changjafam lawrga pi gi haidi Tibet ki miyam na China ji kaurakanda moigi han leramiba ngasagi feudal theocracy ja si muthapiu haiba potu China na muthalaba matung da Dalai Lama ki changjafam se India na pi gi 1959 da Dalai Lama changjafam piraba matung da 1962 da China na India da lantar eba sijigi leiriba magi fibam jing ja koi ubam change ba ko adubu 1976 ta gi China gi magi policy ji ahong ba lakraba matung da yamna kai hai tare maji mayamna atumbal kogi Lioni gaina so haina raga dum lakibam dum mayamna thengnabiram neba aduna 2024 adai degi di 25 adai degi di kogi China na Chinese army jingna Burma da changak pasi yam taraiba potamo oideba aduna masi US na su aduga Russia ge against the Ukraine na su na haidi NATO gi force mayam jingja masi yamna tumina leiroi fibam momo oiba haitare aduna hojik akoida aina langhingiba point de kaino da fibam ama natraga ama degi BRICS ki kaino ma formation ama la BRICS ko BRICS ki formation ji la aba matung da India ji kaino da mukcha ngasagi BRICS dai da yamna mapung fa ba even hojik si India na hadak nauna BRICS ki president aidi chairman bog lori ne ba sigi fibam jidai da US na kaidongai da magi hegemony haigedra masi tumina yengaga legedaba fibam amadi oidaba aduna Myanmar se mogi yamna maram chaba mogi strategic oiba akoigi perform akoigi mogi khungdafam amadi oiraga laiba aduna ngasagi situation site ta Bangladesh ka gi marak sidai da America gi magi US ki kenoga thamaiba kedoriba mayam jing je khoi loinamak yengdaba yadaba haitare ne aduna yamna tension la kanda langningi ba point di kaino da aikhoi gi Indiana handak pharai ba pot sidai da wafam ani khak lai ngasai Rakesh na zo haibi gi do amuk hena sidai da ina wafam amaga zo et tawning ba am leba ahan badana hana Nepal da US ki footprint thamna ba honar ko matam da India na madu thingdana madugi achauba akhoi gi economy blockade ka tawai condition ama leigre environment ama leigre aduna India su sigilariba sa countries in zigiti achauba big akhoi gi brother gi role ama laurga laiba potcha masi tamna mangakadabagi fibam ama ubunina madu thingdaba yadabagi condition ama zu leiba haidi akhoi su sigi mafam jigidi boss niko haiba ma US ta takna na honari bra natraga Europe ta takna na honari rise ju sijo achobo magi wahang amaneba ani subudana Manipur da ngasai ya 2003 akhoi gi 23 gi akhoi gi lanji hek lak badagi Manipur miyamna tongan ba miyeng ama India gi role se dum lawra la eba aduna moi gi tongan ba India gi double standard oiba haitare sigi position sida double standard oiba parliament na foreign hand yawi hek aiba soila kandana kainoma ekta khumba
adagidi Manipur government nasu mapan gi thoin sing ne hek haijan bi som la ga the assembly dana ame to wangang bi sigi condition ji dai da Manipur gi myam ji ju charu ja badi na tabni na moidi yengi ba miyang je Manipur gi myam je masigi thamoi je pe na ba akhoi na kaim to bu na te masi foreign hand oi haidana ut na ba Manipur gi myam je dai da apang ba sin na ba honai bra siju dum akhoi wang mo oi da na te ba ado haujik sigi foreign hand oi re haiba potama akhoi la Ukraine gi fare US gi fare haiba pochi lak ba ji dai da ngasai gi India की media में आम जिंग जे सीजना यामना हो चुंग बा हाइदि मणिपुर की balance ला कान जदai दा मणिपुर की मियाम ना थमोय दा मसागी इंडिया ना तबम थोपजिंग तौदे हाइबो पोतु ददि सुंगनै नैना द लाकपा इंडिया की जर्नलिस्ट में आमना ngasi यामना मखौ पोंगना यामना नुआइना थौना फनगा नैनरे जे Sisu ngasagi RSF ki ngasagi Reporters Without Border na piba World Press Freedom Index ta India gi magi journalist sing gi magi position ji ma'am khangbiro mane hai ta re ne ko 180 country lebi munung do 151 ne ba hojik poki latest lei ji han mamang di 161 la 16 adai de le mi ne ba aduna India gi leiriba media ma'am jing ji chu sama da mogdrama pandi akhoi gi कई है तारे कनागुंब मियोय अमनी की खुद तक कंट्रोल तो बा मीडियाजिंग मोई बनी ना मियाम के सेंटिमेंट जी मणिपुर मियाम के सेंटिमेंट जे सिदाई दा अपंग बा सीन ना होनर पगे दुम बा कई गुंबा पोरम यारम बया यारम द बया को दुबु यारम मोई गाय नदी अखोई सिंगन द बसिदी ngam द बा है तारे ने अदुगी थाग अमत लाए बा अदुना अहुम सुब पोतना ngसागी इंडिया ना इजराइल द चलगा इंडिया गा पैलेस्टाइन गा जी asang ba magi mari malay hada de gauna India ji ma Palestine da yamna support tok jorok ba akoi gi Palestine movement ji dai da yamna kai hai tare India ge hobu de gauna democratic movement jing ji dai da adum khar support tok jore Burma da jo hana adum support ore aduna bu Burmese lady ba refugee मैम जिंग दो लेकुंद थमदना दुगी human right की perspective मैम हम तोग जरक पर कांगू मनी ने पैलेस्टाइन दे दुम लाए बा दुबु suddenly Israel दे शिफ्ट तोगी बा पोतो मधु न मरम ओरकान द मधु की कोकथोक सामथुक न बा ngसागी आई वास होइना हारि बा कनो सिंग जी फरक प्राइस जो कोई येंग दबा या दबा कंडीशन खर लई हाइ तारे अदुना आई की होइना दी ngसागी इंडिया ना Burma da thoi ba natraga notice da thokre be Iran ji dai da foreign hand yawi harakpa matam da narrative ano ba ma internally frame tawna ba hona ba haidi Manipur miyam da ju akhoi di yawje da bani ko hai ba ut na ba hona ba mapalam da ju ngasagi Israel da mana ship to ba potugi I was tawna na ba hona rakpa yamna diplomatic oi ba akhoi gi state amani na admaina idi ahan bigis that mind thamning ai ta okay namo yam marik chuna thambi very critically yengi whole representation of national media na represent orga Manipur gi issue me am pukhalak pagi wafam sing moroi drone bombing gi case ni Manipur da ethnic conflict Kanglup ani ki merak thokpa la namani haidana madugi whole portrayal amada leiriba conflict sida drone gi involvement adu so am sophisticated weapon me am lanjing manu senior pasigi mari lena wafam kadai la puja no ga haibagi wafam da ni masida foreign involvement yawgani haidana sigi theories me am le kan da phara kan de sigi drone supply to ba military hardware me am supply to ba du mi sing to eram dani marak sida ikoi Trump ki mayok to mana ngang ki ba Kaspatil ki mayok to mana ngang ki ba ngasagi pro-Christian oiba the Christian nationalist ne masase adagi then makhata na mo India ke Supreme Court lawyer adu political commentator sasat ekoi ki Sekhar Jana haibasi ne kai hage kanda regime sense for the creation of Christian state in Northeast asi soi me dang da mo ta mo ngasai ki hanagi axiom gi pochang por ka doi ba Hanagi, it is not about it's the subject of BJP Congress ko from nate. Hani XCMZ gi sina ajin edi adum lauja bai tare ko. Even hardly people buy it ko. Manipur le me am jene geopolitics na travel international actors in involvement. Kam yam mo jo ko nate na. Maitei sida cookie sida maitei. Cookie no di maitei na kai hatpa
adu cookie na maitik hatpa adu khakte ne unari jit ani jit mit ma adu uri jit adu khakte ne we cannot look beyond that adu bu hanagi axioms in the mass he was very particular and categorical on this part now foreigners in both a lot of my method say you ngang me am and sigi sidanga sagi supreme court ki sigi commentator second jana ga high river then India ki hanagi ya force official sinagi spunik to phong do ibo wafum si dam kamai sagi akhoi ki political cause amagi natraga issue amagi kano se torokanda magi interest today da magi misang khom ngak to ne aduna nga sagi Christian world jisu Christian gi oiba magi interest lebo kambu jingi magi media ngamne hai tare human right perspective te gi chat pa kambu musu tonga na dum leram ne ba sidi magi interest to tonga lebo ko aduna nga sai akhoi gi tawonil na haibi gi ba human law sa si yam kumna nei rak pam change ba human law si kamai tor ke da British na India dagi chalam dai matam ja sidai da Gorkha regiment ja ani thong khai do ya amana British Gorkha regiment haiba ma India gi Gorkha regiment haiba mu ko han le ram ba India gi Gorkha regiment ja she ni thong khai do ka da Gorkha regiment ma je pulap British ship to ya sini ko human law ki ka sai gi yam maru je US na Vietnam da lan tarak pa matam da US na mai thiri ji US son na te US na mai thiri ji US son na te ba Vietnam na mapang yam kan bagi Vietnam mai pa us na te ko aduna Gorkha regiment ji ngasai gi British na pugri ji yam nuksi ve ju na te kuidri me moina British citizenship phang ba ji ju kuidri ko aduna sigi human law si na maram war kan da akhoi ji hayeng ngasagi UK US later Europe sigi magi keno mayam jingi maithira kanena madudai da pugi bo pot amane British Gorkha regiment je aduna any lan jizai da Gorkha regiment ji ngasagi akoi Rakesh Naik da in the front line da sizina mong akto ne moje adudai da Europe ki damakta ko thawai ko bang tha pa ga thadok pa madugi seal ga matik na madugi achau khudam ne British Gorkha regiment je aduna Christian world jisu interest amagi part amane chanchali ba geopolitics gi part amane ko aduna Sheikh Hasina su mangai re ngasai gi India gi diplomacy da aina ngasai ju amuk so haije gre ko 1959 da Tibet ki Dalai Lama si changjab piru buduna moron ka 1962 da Sino India land je thoki ba coincident or budi ai adu reason na madi akoina lambada dum khadi laidra ne ko sa mistress samadi dum create to eba chamane 1988 ta ngasai gi Burma gi uprising je people's uprising je lakwa matam da India na achawa huge kenoma Burmese khoi gi resistance kambudo moine accept to eba Kolkata da pura yam chauna support hogi ba San Susi Lady Siram College diuda like ta maini moi all India radio da campaign ta holi ne ba India na mapung khana support hogi ba duna madugi pot sing du Burma jin na dum khuthegal thamba pot oi doi ne ba se kano da Sandil gi lekul gi hujik le MR gi kem na kan du dai da human koi UNCHR sina recognize tor ga thamba pot ne ba yamna lo na thamba na te ba ko phone na thamba pot ne ba adagi se China ga sauna ningai masak su dum sai gi Tibet ki factor da leba Taiwan ji myam tuen khangbiram ne ba ko Taiwan ji sai gi Kuomintang gambu du chelaga lei ba hadi Chiang Kai-shek se father of Kenona Taiwan hai ne ba ko si ji ga strategic economic relation ji India la ga tham ga la e ba dum Taiwan gi whole magi income ji magi magi keno si magi sen tan na gi lambi ju India da chok la pi ga dum lakri ba po ne ba ko ado China ji khangjen no sen da na magi economy ji develop tong na ba magi fibam semgat na ba yam wana honor ga lakra ka da na cd ai nga sai sai gi do 1976 ta magi economy de hena base to ra ka da magi han le ramba support adi international support ma ge loina tumin lai thura ka da 2000 keno da gi 25 ta gi 24 size da gi keno da thari je Burma da thari je masi tarai bai China gi policy ma na te ba
अतोप policy mana Chinese akoi 1 million je Chinese latra je akoi Burma da leiba my Burmese citizen hoyeba Chinese 1 million je aduna Burma da lan songnar po matam da magi Chinese origin haidi Chinese citizen jingdo haidi Chinese citizen di haya overseas Chinese sai ta rene ko sigi protect of the ya deva sai na su sigi geopolitics lai ta China gi di magi Burma da hating na interview to no gi right se leiba aduna Manipur gi lalo busi 1960 dai dagi UNLF seme adu tore hairaga su Burma da changjabam lorok ga ji di thengaba matam du oidoine ba India na ga report piri sin natra tawudu adugi mamang da 1988 ta India na Burma government gi yengna bajing do welcome to dana sidai da hospitality utar thamgi bagi Burma na ju khutia leiri ne masi ba dum kaudri se ba kaw at the same time China gi magi revolutionary foreign policy gi makada Mao gi leadership makada moina Communist Party of Burma da kai da support tawraga sagi Myanmar gi magi lenga to gi mayokta support tawramase sigi ju ningdom pom je hojik sudum loida ba mane ngasai gi ongsu san chi la kan da di China ji neglect torpagi kanom su leiba adu ngasai gi Chinese laktara leiri si su Burma da leiri si su achomba business hub fa moine control to mandle je moine control to ni project control to ni monthly control to play ni ko andagi sigi yangon sai kano to de ya da bai tare ne aduna India na magi interest kari no khangda bida ngasai gi US ki interest ta ko Tibet ki Dalai Lama chela kan da India na host to ru ri su India ki interest la natraga US ki interest la ji achabu wahang amane ba an simaina jaga da khuting julu gi second sina phange hek chela ko India do host oi le re ko magi hatheng na ba neighboring oi gi waram budi ai aduna India gi diplomacy si dai da hana non alliance movement gaina lejeram ga su hojikti break the yauru bagi kai gi si mayam sida maram mor kan da ai nga sai gi Christian gi oi ba pot si ju akoi sum yeng je ba Manipur si hana Christian chatpa amta leiram de ba mapalam dagi lining ama akoi gi ining tho amana accept tawduna lawru re ba matung da adugi lining du da mangi sengi na pangin intor ko dagi British interest ta ngasagi Christianity do sidai dal hingo buneba ngasagi lining du ba ko ne adopt torum drdi mangi seng edo lerum drdi Manipur de Christianity gi kano sisu kasula oeba aduna akoi da mangjari ba mayam jingsi akoi ngasigi Manipur gi leiri ba myam ja sisi da yamna mun na khambam leiba okay adu ai amtang ga hajar ma ko Lady international nasagi visit viral mayam kan oibane akogi India ki prime minister sina prime minister oidringai matam da Jawaharlal Nehru ki court ma palakanda Jawaharlal Nehru na matam du da hai si North Korea ga South Korea ga lan theng na badam mor kanda India da pochai gi maman tange haidana hagi ba ma hojiki prime minister sina mana prime minister oingai da Karim nar ga ngangi ba ko adu ngasidi Iran ga Israel ga lan sungnaba matamda India da akoi gi achauba madugi kenoma awaba ma haidi oil gi gas ki laktor bi gi film je unara kan da di na damo hojik se most of the hostel closed over mane PG closed over big restaurant me am closed over hojik India da hojik lei ba film je hojik kem yam effect over ge je adu ko Manipur da gas moment ke over to aduna sigi poche dai da na akoina akoi gi international diplomacy duga leri ba global politics ya masi hiram khudimakta akoi Manipur da su madugi kanaba amadi mangjaba je akoi ne da di yaroi ba aduna nasagi Christian world gi oiba politics ama laiba poche masi akoi Manipur gi oiba fibam da akoi kam yam solaka da ge je sidi akoi adum ye senaraga chata di yaroi ba aduna leiriba Manipur gi akoi gi miyam na ko Manipur gi leiriba miyam na masigi religious politics hai ngasagi US na RSS ta ban tori ba na traga ro de ban tor pada India gi moi gi miyam far ka da RSS ta ban to ni ha ba form ma lai ji kari gi no ga je akoi Manipur miyam na nei na de ba ya roi ba aduna ngasagi aikoi gi ining to amana
mapalam gi lining ama lo kan akhoi da leigi ba mangja bodo ngasi gi manipur gi context asu madu mangja na bade khoi shilaroi do ne ba ha na khoi thengna gre ba ko adu ergadi sigi lining da hen lupsun bagi ideology ma manipur da akhoi gi namjan na ba honari je masidagi jo khoi je khara laptop kon change yes akhoi gi yellow ngai gi oiba saktam do ining thaw amana lawru badagi akhoi gi lairamba yellow ngai gi saktam madu gi environment mangi bodo madu kanna na bhole jo baduna akhoi gi right amane ba ko akhoi gi tawum thopa responsibility amane ba adu sigi tamkak sidai da akhoi US na RSS thing tu ji kai gi no adu di manipur da sigi kai phibam lobom thopa ga isa na sigi youth sing na yam no mun na khambam thui aduga india gi di magi hojik yam mamek se no uri je ko kitang electoral politics ta kitang la ga su natraga manipur gi politics la ga su manipur da akhoi gi larger national kanoma politics ama lakraba matung da manipur gi leiriba government je center na phamwar ga phamba lepwar ga lepagi fibam am da lakre handaki after 2023 gi magi incident gi matung da hojik semai ba government gi maong ko adagi delhi da kauraga halakpada resign to ribo maong adidi delhi da pulap chaluraga akhoi gi school gi ngang phamalaga lai takpagi maong do ugi bagi fibam leidna ya mapangan sondagre state government sondagre bagi thak federal fibam ja sidai da manipur gi miyam jina manipur da national level politics ama haidi national political parties in ja sidai da manipur gi miyam jina gayam yam na makha ta na akhoi je thajaba thamam thui nasagi lai ba global magi world gi international magi diplomacy ma'am jing ji loi yenga bo matung da manipur da laiba ngasagi political trends je sidai da national parties in na manipur da sanari ba lila jing je sidi manipur ma'am na gauna na wakan khanda ba mathau tare sidi ai ngasagi christian world gi film laiba ko sig laiba geopolitics ki laiba film jing ji da ai khoi gi yellow ngai gi laiba film jing je masak sing je kanna na bo matam da akhoi gi hybrid keno haigedra ideology me am jingja national level ideology me am jingja manipur da akhoi chapchana defend to already manipur mangani haiba phum jim dei tham jing okay now thank you very much I madan down lak sake down final question ne sagi whole sigi episode sin nei ko matan da lalu hama sin ai ngode amna confusing is the most confusing characters manipur gi conflict da haigera hojiki ukrainian adegi then american national fa pasi da jo amna confusing oi baje ukrainian national taruk che thaduk pir ona how's Ukrainian embassy the yam kanba pressure ma government of India the pire hojik sima aduga ngasai Ukrainian myam ama lakpaji since last 1 year have that kaina la do man haire Ukrainian myam ama Ukrainian myam ama mane ekoi Mizoram power ga Burma sangsel le haibagi aduga Burma da labor rebels myam moine training piece mana mo haib aduga mukma haibaje foreign national 2000 hena changi ne ekoi rom da Mizoram da foreigner may have to street time to Ude guys. At the same time, Laldu Hama Haivanupazi, he was instrumental in a merger of the merger agreement of the politics camera, Kenoto Rokeda, 1998 Sigi International Arena is a lack of 1998. Aduna Sigi International Arena is the most problem to only 2013 the Katanabo, KNAB, KNA and Tolese. Cookie Nation Army is a honey, India, Burma, and either operator Mineva, operator Matunda, and I think Ani Tolese 2013 the Kataneva. I'm going to call like Tilly Kenoda, Madudi head or a mise, KNA have a potsi, Howjik. India the lady, but Manipur the lady, but PS how keep say, she's in a founder never. Ma origin to Burmani the cop, man founder never. I don't know India as a Tadopia of Nina, Asonakanda, Anova, Junior President, Chairman Hakrakanda, Hanig Ariba PS how keep city, Indiagi, Kenya's chairman in a Tommy never. Aduna. Moi hana international relations international diplomacy international diplomacy moi yang wang eba ad akoi gi da lai theory ding asagi
suspension of operation du dai da ngasagi PS hawking se adum yaushulu ba I koigi Manipur na ngasagi Manipur government India ga su dong no matam da kene ase Burma India na khaidok tri India na koigi Manipur gi government gi am so mi je kada bai da lege se CMBO 2013 da khaktane ba kene Burma aduga kene India na khaidori sidi adugi mamang da kene mapum do madui du ne ba Manipur ga sign tok thungna mi je aduna sigi historical mistakes se sigi historical mistakes di akoina yengbam chang baduna ngasagi itaw onila ngasagi chin nekta paksalu matamda akoida trouble invite to ga chamane je si kudamai hokip singi marak to ko kene sidai da lead to risina telsing kambu ne amadana kipchen kambu ni sigi moyo ba internet contradictions je akoida strategy masem matamda internet contradictions je ayam mathau ta adu Jomi ga cookie ga lainari relation khang na koi wangang bam chu chang buje sigi akoi da yamna kai ha tare akoi da diplomatic oi da ba ma di dum khara di dum lai ai tare ne ala ai oziki tamo ga pa na bi bu du gi da tang mate maina supplement to janing buje ngasa gi kene bi kha gi ba gi su to ro ma tung ai dare ko to dring ai da moina punna lai ram gi pot adu ko na 2013 da ga na to bi pot se si NSN ke jo matam amada India government ga ceasefire tawame koye moi baba khablang henging ai da baba khablang je kana na Indian national highway ya na te ba kona budi moina NSN ke na work out to gi ko adi India government ga my ceasefire process sangsala makam da kona moina ya na te budi la thoki oje pudi moi faction nam thokha ga tonga ma film da lai ge do adu da aina haja ningi na ne ko rake NSN na am ga kenoga id nation ga India ga keno to bum agreement to bum tam da Manipur government jen keno to de ba part mo oi de to bu su la ko matam de suspension of operation la ko matam de trilateral wa ka da Manipur government je signatory mo oi ba natra adu ka du dai da akoi gi Manipur gi government du na yamun khalam da ne ha ba ni da aduna sigi larger magi kenoma political course ma lakadore habigi potu kukidi adum understand to lakoni na 2013 da khakta ne ba kene Burma kene India na khaidor ise sigi asoi beji akoi Manipur gi leiriba mi me am jingna ko hoji yam kupna nei da wam sangi hai tare ne aduna kuki is kam important or ke da ngasage the British Gurkha regime na ma aina pangrize kai gino da sigi geopolitics da pawn nam di mathau ta khongbi khongnau khra mathau ta Manipur da lei ba yellow mi am jing jidi mai magi political scene am da loi lei je aduna geopolitics sigi pawn je kana no oi de ge ni ye ga pum tam da di kadai da tai du ne hoi ta re Okay, thank you very much. hoi ta roi da Okay, akhoi gi ngasi gi Manipur violence the foreign hand yaw bra ga haifak gi pochine ado sigi narrative se akhoi na sigi topic se mi yam ying de one of the reasons kai ha ka da interest like na de Cherao so not just Cherao ko gi na te tamo akhoi gi na si de akhoi ni yeng ya se kai ha ka da ne so my foreign national ma'am yaw wi ga haifak gi si understanding je lui da it's again very complicated I do understand Manipur it's very easy to look at cookie it's very easy to look at Maite yam lie ba dudi adi Maite phata ba cookie phata ba hai ba dudi again it's very easy and it's very convincing also min una ba deng adu Europe to like Ukraine ma'am Ukrainian adu American ma'am very interest Manipur like you know guys ma'am adu story and people find it very boring mera sai wa phang tham je ge man ai ga sai joi je ne Manipur ma'am je zaru cha de wakhan phasana khalle ko aduna Manipur ma'am na ki di foreign hand na te ba akoi ki samban na hwai ma ton cha ba sine Manipur ma'am na na yam ki ri je samban na hwai ma ton cha ba sine ba sigi samban jina hwai ma ton charak tra di ko jangak toi sandu di akoi lai ba Manipur ma'am adu yam ki goi de ba Manipur ma'am na chingari di samban na hwai ma ton cha ba sine ba aduna foreign hand ja Manipur ma'am da aduk yam serious oi Ladu Omana 2025 ta hai ga sahi ma gi matung da phawa gi reports mai na ko ja phangi je 1 year gi si gi gap sidai da government of India kai lai rugi
big question that already lalu mana high grade lalu mana khangam be something could happen madi tawri me amdu uram be but I high gi I have noticed it ada I the power chat le do I dum high dune ba that's a thing adu anyway I koi mathan I koi episode me amdu thola kan da thui bi thodok tu nei na ba adu thok tringai da kai thola ka da ge ai dana hana sena ubo gi wafum du di koi latri madum de koi ngai ko tari adu ka si ko in di Manipur violence foreign and ever sida